Kublish buni pibro ke keteng jong ngadiu yuan mi Maria ngadiu YouTubers ngasai chna video hau channel teknologi dah khasi bat ke konten jonga ke long educative content mah ngasai chna video khamtam na menta ki kena school. Ti haknik video ngasukwa ban penmenai pi bahkan sadon ke education fair hak arpulai terik bat arpu sau terik jong menta benai hati hapo all scene hall Hajan State Central Library berkampur kandai nadu shipho beje men setiap hadu san beje janmir. Tingar ungan don hakatuka education fair. Di hakni ke education fair mkin wan kita ki university kita ki college ki beper pekin bun bakin yawan di pila akin men panjung bun naki lada pi kwa shu ban extend ya kata ke jing puli jong pe. Di oi lada pi wan ni hakatuka education fair mkin yo ya ni free bluetooth earphone. Pin yo ka gift yak ni. Di menu balak ban yo ni free bluetooth earphone menu kita ki kena itu ki kena ke bedang shu pas ya ke class 12 jom mentau senam bad ya kitu ki kena arts ki dang up ya ke result. And finally ya kitu ki final year degree student ila ban yo yaw niu free bluetooth earphone lada P1 hakatu ke education fair di ban le ya kata sa pendap ya kini ka sa register ya kini ka form apa description jong kini video kena mengintip kat note ba pin ya wan di hoi ban nom clear ban ra lada PD class 12 em sara hakatu ke admit card jong pi barang sudah examen hakini lada PD part final year degree student ra ya ka ID jong pi jong ka college ID jong pi mengintip ba PD kita ki kena mah di kiwi ki kena ru hoi pila ban wan hakani ke education fair ban pila ban panjung mut chu la kitu university na kitu college ni na nga pila panjung mut la kwa ban extend chu kata ka jing puli jong pi ti ban yo jing tip company asu phang kan ke education fair pila ban phone hakini ki number phone lani pila ban check out channel teknologi da khasiru ngala ban share ba punya bhash phang kata ti tangkum ta hakini video ku blesi boni pi bro apply page